vam danes lahko predstavim dr. Željka Radinkoviča z Inštituta za filozofijo in družbeno kritiko v Beogradu. Ne vem, koliko ste seznanjeni z delovanjem tega inštituta, ampak v zadnjih 20 letih je to postala, bi lahko rekel, osnovna humanistična in družboslovna inštitucija v Beogradu. In tu ima kolega Željko velike tudi zasluge, opravlja vse tudi organizacijsko delo, je tudi urednik revije Horein in seveda to v današnjih pogojih delovanja takih inštitucij je seveda vse pohvale vredno. Kar se tiče pa njegovega dela, je treba najprej poudariti, da je vrsto let oziroma že skoraj 10 prebil na študijah in raziskavah v Nemčiji, na univerzu v Stuttgartu, kar ga je tudi potem neposredno spodbudilo k ukvarjanju s hermenevtiko in še v specialnem oziru z hermenevtiko tehnike, o čemer bom danes predaval. Torej, moram reči, da je to zdaj eno od predavanj v seriji, ki smo jih tu na temo tehnike organizirali, če se spomnite, s kolego Petrom Travnijem, kolego Petrom Bojaničem, ki je seveda sodelavci in tudi nekakšen ustanovitelj, če lahko tako rečem, idejni vodja tega inštituta v Beogradu. Potem smo imeli v kontekstu nihilizma obravnavan problem tehnike in danes moram pa reči, da je neko predavanje, ki se izrecno osredotoča, kako ta fenomen tehnike ga sploh opredeliti. Tu bi opozoril seveda na nedavno knjigo, ki je izšla, Filozofija tehnike. Žal nimamo tu še nemške izdaje obsežne študije v priročniku za tehniko, za filozofijo tehnika, ki je izšla, ampak se vam jo lahko tudi elektronsko posreduje. Tu so pač te tehnične okoliščine. Torej, še druga dela, recimo obširen uvod v samo hermenevtiko in še druga dela bi lahko tu navajal, ampak mislim, da je najboljše takoj, da preidemo k predavanju in potem seveda k diskusiji. Tako da, kolega Željko, lepo imaš besedo. Hvala, Dejane. Hvala institutu na pozivu i na gostoprimstvu i na mogućnosti da održim ovo predavanje i da izložim neke osnovne teze iz najnovijih, tako reći, refleksija u okviru filozofije tehnike i neke moje ideje koje se tiču tog hermeneutičkog obrata u filozofiji tehnike koji je, tako reći, na pomolu. Ja se nadam da se razumijemo. Pripremio sam podosta slajdova. Neću sve u detalje da razmatram ono što ćete vidjeti, ali ću vam, nadam se, olakšati da pratite ovo što ću izlagati. Ako bude nekih nerazumijevanja, slobodno me prekinite, ja ću da ponovim, da parafraziram, objasnim na drugi način. Da. Dakle, tema današnjeg predavanja hermeneutika tehnike i izazovi novih tehnologija. Dakle, o čemu je riječ? Zašto hermeneutika i tehnika? Hermeneutika, većini nas je to poznato, hermeneutika se pojavljuje negdje kao protivteža naturalističkom, scijentističkom ili metodološkom apsolutizmu. Poznate su nam teze Gadamera u filozofiji tehnike, ali i prije njega Diltajevi pokušaj da se napravi
da se uspostavi poseban kategorijalni okvir u kome će društvene nauke ili humanistika moći da nađe svoje metodološko, ali i naučno utemeljenje. I sad, tu su svi ovi neki opšti momenti, ovaj antički praksa protiv tehne, da li praksa, da li tehne, kritika naturalističkog redukcionizma, kao što sam rekao, scijentističkog, metodološkog apsolutizma, te metodološke svijesti, kako je zove Hans-Georg Gadamer, i tu se negdje javlja kao svijet tehnike, svijet tehničke indukovanog determinizma, da tako kažemo, protiv svijeta života. Dakle, postoje jedna vrsta dualizma između tih mogućnosti. To je klasična postavka koja još uvijek ima svoju validnost, međutim, vidjet ćemo na koji način se kroz nove tehnologije ovdje javljaju i novi izazovi. Dakle, da taj naturalistički redukcionizam, scijentizam klasičnog tipa donekle je doveden u pitanje kada je riječ o novim tehnologijama, pogotovo informatičkim tehnologijama. Dakle, kao što rekoh, nove tehnologije izlaze iz okvira naturalističkog redukcionizma. Zašto? Tu se javljaju određeni fenomeni koji više nemaju dodira sa onim klasičnim linearnim determinističkim dinamikama. Pojavljuju se fenomeni koji se mogu opisati kao cirkularni, a to je ono što prije svega poznajemo iz teorija razumijevanja, odnosno iz hermeneutičkih pristupa. E sad, kakav je to taj, uslovno rečeno, hermeneutički pristup novim tehnologijama? Na to ćemo da se vratimo još na kraju. Ono što je meni bitno danas je da prije svega izložim šta su to nove tehnologije, koji je to tačno novi problem sa novim tehnologijama, zašto postoji, da li postoji i koji su argumenti da ovdje možemo, u prilog tome da ovdje možemo da govorimo o novoj paradigmi u okviru samog razvoja tehnologija. Klasično, moderno određenje tehničkog djelovanja. Imamo ovdje sam izlistao nekoliko mogućnosti. Dakle, imamo, da kažemo, neka antropološka određenja. Naravno, ovdje fale i Plessner i mnogi drugi, ali ovdje su samo kao primjeri navedeni da vidimo u kom modelu se u stvari razmišlja o tehničkom djelovanju. Dakle, Arnold Gehlen će reći da je čovjek sljedeći Herdera, da je čovjek biće manjkavosti, tehnik, šta to znači Mengelwesen, je li čovjek tehnikom, odnosno oruđima, svojim protezama, nadoknađuje manjkavosti svog organizma. Čekić nadoknađuje manjkavost moje ruke, je li? Točak nadoknađuje manjkavost mojih organa za kretanje i tako dalje i tako dalje. Ovdje je formalni model nedostatka, da tako kažem, tu je nedostatak u prvom planu. Ernst Kapp, koji se može smatrati utemeljivačem filozofije tehnike kao discipline, mislim da je objavio knjigu 1877. i 1878. tu negdje, pod nazivom Filozofija tehnike, polazi od slične teze, međutim, on to posmatra na način da su u našim organima već sadržani određeni ne manjci, nego potencijali koji se onda pojačavaju. Dakle, u ruci je sadržan potencijal za određene radnje i on se pojačava čekićem, dizalicom, mašinama za kretanje, točkom, šta god, pa sve dotle da kaže da telegraf je u stvari ekstenzija našeg nervnog sistema. Ernst Kapp je naravno boravio određeno vrijeme u Sjedinjenim Američkim Državama, u vrijeme kada su se i uz pomoć tehničkih novih pomagala, telegrafom, željeznicom, tako reći, otvarao jedan prostor koji nije odgovarao onome što se u evropskim
humanističkim tradicijama zove kao prostor kulture ili civilizacije. Dakle, tehnika ulazi u taj pusti prostor i na neki način sa tehničkim pomagalima se on pretvara se kultiviše. Ostavit ćemo na stranu cijelu političku i ideološku konotacije tog procesa ovaj put. I tako dalje. Sada na Martina Heideggera će se vratiti ponovo, Ernst Cassirer također. Tu možemo da samo o njima održimo divna predavanja. Međutim, ono što je bitno sada, dakle, ovdje imamo u suštini teoriju djelanja dakle, određena teorija djelanja je u pozadini ovog shvatanja tehnike. Naravno, određena teorija čovjeka, ali iza toga možemo da kažemo da postoji određena teorija djelanja. Šta znači to? To znači da se formulišu određena shvatanja između onoga šta je sredstvo, a šta svrha ili cilj djelanja. Odnosno, u kakvoj se korelaciji, odnosno kakav status imaju sredstva i ciljevi. Sad, klasična teorija djelanja, još od antike, u prvi plan stavlja svrhe i ciljeve. Dakle, pojednostavit ćemo naravno razlike između Platona i Aristotela i tako dalje, a cijeli taj spor sa ovim sofistima se u stvari vrti oko tog statusa sredstava i ciljeva. Dakle, sofisti na neki način otuđuju ciljeve, odnosno tu kompetentnost postavljanja ciljeva i prebacuju ih u svrhe. Dakle, otuđuju na taj neki način tu kompetentnost i uzurpiraju, odnosno korumpiraju tu cijele mogućnosti samog postavljanja svrha. Dakle, oni korumpiraju samu strukturu djelanja. To je znači klasični model koji u nekim varijantama, u modernijim raspravama, naravno marksističkim, u teoriji, kritičkoj teoriji i tako dalje, u suštini zadržava taj jedan isti model. Dakle, šta znači biti sposoban zadržati kompetentnost, ljudsku kompetentnost da sami postavljamo i vrednujemo svrhe. Dakle, to je ključ slobode, da smo u stanju da postavljamo svrhe, da raspolažemo sredstvima u svjetlu mogućnosti, odnosno kompetentnosti postavljanja svrha. Sad, tu dolazi do određenog pomaka u odnosu na neke antičke koncepte i te klasične koncepte, gdje dolazi do određenog vrednovanja sredstava. Dakle, ta prevlast svrha, bilo da ona metafizički, ontološki utemeljena kao kod Platona i Aristotela ili drugih nekih antičkih mislilaca, ili doživljava određene druge koncepte koji utemeljuju tu kompetentnost postavljanja svrha, kao recimo kod marksista i tako dalje, dolazi do određenog vrednovanja samih sredstava. Tu već Hegel pravi određeni pomak kada kaže da su sredstva, odnosno u svojoj dijalektici gospodara i roba, da je u stvari gospodar apstraktan, odnosno da njegov način postavljanja ciljeva je u stvari apstraktan čin. On postavlja ono šta treba da se uradi, dok sredstvo, odnosno rob, ispunjavajući taj cilj, otkriva vlastite mogućnosti. Ne psihologizujemo ovo, nije bitno da li on to hoće ili neće, na djelu je takozvano lukavstvo uma. To je sad opet, naravno, jedan Hegelov metafizički konstrukt, ali koji nam ovdje u stvari govori da postoji određena dinamika koja se izmiče određenim intencionalnostima, bilo da je to riječ gospodareva, ili neke eventualne intencionalnosti tog samog roba koji pristupa određenom zadatku. Jedan i drugi hoće da ispune zadatak, međutim samo rob radeći, odnosno u upotrebi sredstva, u radu na ispunjavanju cilja, dakle u tom procesu otkriva vlastite mogućnosti dodatne. Dakle, sredstva nisu sredstva, sredstva su potencijali. Dakle, sredstva se ne troše u ostvarenju cilja. Rob koji ostvari
određeni cilj, čak i kad ga ostvari, otkrije da ima više. Može da otkrije da ima više potencijala u tom vlastitom radu, odnosno u sebi kao sredstvo. I to je, dakle, zamajac, ključ u političkom smislu, emancipacije. Sad, pragmatisti poput taj afirmativni pogled, revalorizacija kategorije sredstava se javlja i kod nekih američkih pragmatista, John Dewey, koji nije marksista, međutim otkriva tu potencijalnost samih sredstava. Dakle, sad, šta to sad dalje znači? Dakle, u filozofiji tehnike pojavljuje se da bi se definisala odnosno identifikovala taj karakter, inherentni karakter sredstava koji prevazilazi njihovu instrumentalnost, puku instrumentalnost, poseže se za pojmom medija. Dakle, mediji su u stvari naziv, ne ono što podrazumijemo stalno pod medijima, dakle, sredstva komunikacije. Naravno, oni to jesu, to je pojam koji je uvriježen, koji je uobičajen, koji svakodnevno koristimo. Međutim, već polazeći i od ovih Hegelovih refleksija, to je naziv, i Hegel koristi taj pojam medium, upravo kada razmatra ovu dijalektiku ropstva i gospodarenja. Medij je u stvari izraz za potencijalnost sredstava. Sad, dakle, imamo, rekli smo, to je riječ o prevazilaženju modela teorije djelanja koja se zasniva na dualizmu subjekta i objekta, odnosno na modelu dijalektike svrhe i sredstava. Sad imamo razne mogućnosti kako pristupiti toj konstitutivnosti samih sredstava. U teoriji medija i u filozofiji tehnike imamo neke rane momente početkom 20. vijeka uglavnom. Recimo, već se Walter Benjamin na tragu Nietzschea i nekih njegovih aforizama i refleksija će naglasiti tu a priornost samog sredstva, odnosno samog medija za proizvodnju, da tako kažemo, smisla, odnosno svrha. Dakle, nove tehnologije, kao recimo film, nove komunikacijne tehnologije proizvode i smisao. Dakle, onda imamo Marshall McLuhan, pa kasnije onda i Friedrich Kittler, govore o nekoj vrsti medijskog ili tehničkog a priorija. Dakle, medij je poruka. Dakle, nije svejedno na koji način ću vam kroz koji medij nešto reći. Dakle, ta materijalnost se upisuje u samo značenje. To je osnovni ton. Neki će se odstupiti od tih momenata kao što je recimo Niklas Luhmann, ali o tome na drugom mjestu. Sad nadam se da vidi se, ja mislim. Dobro. A sad imamo u ovome, to će nam sad biti, moram da napravim još neke dodatne diferencijacije. Dakle, šta znači sada kada je tehnika medij? Dakle, vidjeli smo već i kod, spominjući ovog Hegela, da postoje određeni neintendirani momenti u samoj upotrebi sredstava. Dakle, nešto što nismo namjeravali, ili taj gospodar, ili kogod je na mjestu, zauzima to mjesto gospodara, da li konstruktor, da li korisnik, da li šta god, korisnik tehničkog sredstva ima određenu namjeru, ja hoću da pišem olovkom, otkrijem da mogu još nešto sa tom olovkom da uradim. To je možda sad banalan primjer, ali to je u suštini ono što je stalno u suštini u našoj praksi, postoji određena materijalnost. Dakle, mi hoćemo da stignemo autom od A do B, međutim otkrijemo da nam možda sa tim autom, da nam to možda predstavlja i užitak, na primjer, ili da ostvarujemo nekakve individualne mogućnosti ili šta već. Možemo da nađemo neke primjere, ovo možda i nije najbolji, ali znači uvijek je nešto, ili kada dolazi do određene disfunkcionalnosti, otkrivamo, po Heideggerovski, otkrivamo određene druge osobine koje nisu predviđene bile u tom samom praktičnom konceptu da dođemo od A do B.
Znači, sad, da ga upotrebimo to auto kao sredstvo i da izađemo iz tog auta i da, tako reći, ostvarimo cilj i potrošimo, uslovno rečeno, auto, jel, kao sredstvo u tom našem, u toj radnji. Dakle, da sredstvo više nije uključeno u ostvareni cilj. Međutim, sredstva se upisuju u određene ciljeve, kao što smo vidjeli. Sad, ovdje se dolazi, imamo sad neke nove pojmove koji otprilike su na tragu ove medijalnosti. Recimo, Sibile Kremer govori o aparativnosti tehnike. Aparativnost, to je sad u suštini novi kvalitet u tom višku koji mediji, odnosno koje u tom višku sredstvenosti koji nazivamo mediji. Novi kvalitet, to znači da aparati, da postoje određena sredstva koja proizvode, uslovno rečeno, nove svjetove, nove kvalitete. Na primjer, sistem ogledala, ne moramo sad moderne tehnike, sistem ogledala proizvodi novi kvalitet, on ne pojačava moj vid, ali mi omogućava da se možda vidim sa strane. To nije pojačavanje mog vida, to je novi kvalitet. U tom, znači, nazovimo to tehnički sistem, da sistem ogledala omogućava nešto što je, tako reći, kvalitativni skok u korištenju tehnologije. On mi ne omogućava da ja bolje vidim, nego mi omogućava nešto što uopšte nije više u ovoj antropološkom određenju pojačavanja mojih mogućnosti ili nadomještanja mojih manjkavosti. Ne, nego sasvim nešto novo. Znači, neki novi moment. Tehnologije kao slow motion ne pojačavaju neke naše mogućnosti, nego unose novi kvalitet. Dakle, tehnologije snimanja unose sasvim novi kvalitet. U nešto što bez te tehnologije kao fenomen ne bi ni postojao. Dakle, to je aparativnost toga. To je taj još kvalitativni skok u samom višku. Dakle, nisu samo u istoj kategorijalnoj kvalitativnoj ravni viškovi, nego se javlja do određeni skok. Dakle, nešto sasvim novi fenomen. To je aparativnost. Sad, u ovom skoku, u ovim novim kvalitetima, dakle, ovo će nam biti, zato pravi mali ekskurs na ove pojmove virtualnosti, fikcionalnosti, simulacije modela i tako dalje. Zašto će mi biti bitno, što nam je bitno za određeni modalno-teoretski status novih tehnologija. Recimo, u ovim, uglavnom, kada govorimo o novim tehnologijama, ključni pojam je virtualnost. Međutim, šta je tačno virtualnost? Dakle, virtualnost razlikujemo od, recimo, simulacije i modela koja ima ugrubo, pojednostavljeno rečeno, se zasniva na nekom mimetičkom modelu. Dakle, nešto predstavlja nešto, to je i semantički model, dakle, ovo stoji za ovo, u kom god obliku, pojednostavljenom, manje ili više pojednostavljenom obliku, manje ili više vrijedno, šematski ili kako, ovo predstavlja ovo. Također i modeli. Sad nećemo se baviti svim nijansama koje postoje tu, a postoje. Fikcionalni prostor, fikcija, pravi određeni odmak. Na prvi pogled nam se čini da je fikcija, recimo, fiktivni prostor neke slike ili nekog narativa, da u suštini stoji za nešto drugo. Ne. Fikcija u stvari ne predstavlja ništa, fikcija predstavlja samu sebe. Čak i u hiperrealističkom modelu. Čak i ako ima možda neki referentna tačka, ovdje ova slika je fiktivna, zatvoreni prostor, potpuno u sebi fiksiran prostor, je hiperrealistička predstava nekog čovjeka, može da se posmatra i kao model, međutim, možemo da ga posmatramo i kao fikciju. Potpuno odvojen prostor koji je fiksiran u sebi i koji funkcionira, koji je, tako reći, samo referentan, tako u tom modalno-teoretskom smislu je samo referentan. Dakle, centralna perspektiva, na primjer, pogotovo to naglašava u slikarstvu, dakle, samo jedna tačka, naravno možete tu sliku da izvan slike gledate sa raznih mjesta, međutim uvijek je gledate sa jednog mjesta. Zašto? Zato što je ona fiksirana. Vi uvijek zauzimate poziciju onoga ko je napravio tu sliku. Vi ste uvijek u toj jednoj perspektivi, u toj slici. I ona je za vas fiksirana fikcija. Dakle, vi
se ne krećete u toj slici, ne možete da idete oko slike, da se udaljavate, uvijek ćete imati tu jednu poziciju sa kojoj gledate tu, ulazite u taj prostor, fiktivni prostor. Virtualni prostor. Vi ulazite u virtualni prostor i u virtualnom prostoru ste agent. Ali u jednom prostoru koji je zadan, tako reći, u svojim mogućnostima. Zadan je, tako reći, uslovno rečeno, kategorijalni okvir u kome ste vi akter u tom prostoru. Uđete u virtualni prostor, ovi klasični, znači, recimo, virtualnu stvarnost s pomoću određenih tehničkih pomagala i vi sad tu možete da budete vješti, manje vješti, da pobjedite onog drugog konkurenta u nekoj igri i tako dalje, da se bolje krećete, lošije u tom smjeru. Međutim, uvijek se krećete u zadanom okviru koji vam taj sistem, tako reći, generiše na različitim nivoima u igrama, ali on generiše te potrebe. Možda i kad postoji interakcija između nas i sistema, dakle da se sistem uči od tih svojih igrača pa se usavršava, još uvijek on, tako reći, pravi statističke, na osnovu statističkih određenih prikupljenih podataka o akterima, pravi određene profile i na taj način se prilagođava, dakle on nam pripravlja okruženja prema svom kategorijalnom okviru. Sad, uglavnom se naše rasprave o novim tehnologijama svode na tu famoznu virtualnu stvarnost. Šta se u međuvremenu interesantno dešava? Dakle, dolazi do određenog pomaka, vratit ću se još na to je sad ovdje možda, ovo ćemo da... Dakle, ovaj klasični model, sad dolazimo do pitanja transklasičnih tehnika. Kako ih naziva prije svega Max Benze. Međutim, taj Max Benze koji je 80. godina imao veoma revolucionarne poglede na određenu informatičku tehnologiju koja je, pa i pitanje digitalne umjetnosti koja je tad bila sasvim u povoju, imao je veoma revolucionarne poglede na to. On je sklopio tu sintagmu transklasičnih tehnika koji su također u tom Stuttgartu ponovo preuzeli, međutim primijenili su na ove nove tehnologije. Šta se dešava kod transklasičnih tehnika? Sad smo vidjeli šta je medijalnost tehnike. Sad smo vidjeli da tehnika se izmiče nekom onom našem, uslovno rečeno, prirodnom pogledu na nju kao na instrument. Dakle, tehnika je više od instrumenta. Tehnika može da razvije vlastitu dinamiku na više nivoa. Međutim, transklasične tehnike, to su nove tehnologije, dakle, to su sada inteligentno, kontekstualno, senzitivni tehnički sistemi kao ubiquitous computing, pervasive computing, to su uglavnom, kako reći, inteligentno, recimo, sistemi inteligentnih okruženja. Okruženja koja su prožeta određenim računskim nekim tehničkim česticama, da tako kažem, koje su sposobne da se umrežavaju, pa i na nekom nano nivou, ali imaju veliki mogućnost, tako reći, obrade podataka. Međutim, tendencija je da su nevidljive u prostoru. Dakle, ova ulica, ova soba može da skuplja, ako je prožeta tim sistemima, može da prikuplja podatke o nama, a da mi u suštini ne interagujemo na naš način kao subjekti koji koristimo određene tehnologije. Dakle, interfejs nestaje. Evo ja sad interagujem sa ovim kompjuterom, pa pritisnim, ja imam interfejs, on je meni vidljiv, međutim inteligentna okruženja, iako ja možda i znam da su ona prožeta određenim tehničkim aparatima, ja interagujem sa njima i dajem podatke o sebi i oni prikupljaju o meni i prilagođavaju se tome na način koji nije identičan ovom. Dakle, taj tendencija, ne kažem da je u potpunosti, ali tendencija je nestajanja interfejsa. Dakle, ja praktično ulazim u okruženja i ona se prilagođavaju mom načinu kretanja i potrebama u tom, a da ja nisam uvijek svjestan. Tendencija je ta da ja postajem sve manje svjestan njihove interakcije sa mnom. Dakle, sad, tu se gubi ovaj moment, ovaj ovdje, dakle, kod svih ovih
instrumentalističkih ili medija, imali smo iskustvenu bazu na osnovu koje smo mogli, dakle ovo je model zaključivanja našeg, ne mora biti eksplicitno, ali ono kad radimo, kad upotrebljavamo tehniku i prilagođavamo naš rad, u stvari se može formalno razložiti na ovaj ovdje model. Dakle, abduktivni zaključak. Dakle, imamo određeni rezultat iz koga imamo određeni slučaj upotrebe samog sredstva iz koga mi onda se stalno vraćamo i optimiramo, tako reći, premisu, glavnu premisu kako ovaj oruđe treba da bude. Znači, onu glavnu premisu. Znači, to je praktično, ovo je forma optimiranja tehničkih sredstava ili same primjene tehničkih sredstava. Taj model iskustva, tako reći, razlike, znači, htjeli smo da upotrebimo, izvinjam se, ja se udaljio od mikrofona, htjeli smo da upotrebimo nešto, prilikom upotrebe smo shvatili da imamo određeni rezultat koji je preko ili ispod naših očekivanja. Rekli smo da sredstvo nije uvijek identično sa našom intencijom. Mi se vraćamo na tu glavnu premisu, odnosno na tu opštu intenciju, korigujemo je, idemo sa novim, opet i tako dalje. Uvijek postoji ta iskustvena baza razlike interakcije sa tehničkim sistemom, kako god on bio složen ili jednostavno primitivan. Dakle, uvijek postoji bar mogućnost da mi uočimo, postoji instanca da mi uočimo, imamo tu iskustvenu bazu razlike, plus, minus, surplus ili šta već, prebacimo ili podbacimo u tom našoj intenciji korišćenja tih sredstava. Ta iskustvena baza u ovim novim sistemima transplastičnim tendencijalno nestaje. Dakle, ja interagujem sa sistemima, a možda nemam ni neku intenciju da interagujem sa njima, prvo to, možda imam intenciju, ali efekti koji mi dolaze su možda efekti nekih drugih akcija u tom samom sistemu. Dakle, ako ne mogu jasno da povežem disfunkcionalnost ili funkcionalnost tog nekog diskretnog sistema sa mojim akcijama, sa mojim intencijama. Možemo da kažemo to, ali ne možemo u suštini da kažemo baš to je ta. Dakle, kada evo primjer, kada idete u internetu, naravno vi ste subjekt, napišete nešto na Facebooku, dobijete reakcije, međutim dobijete možda neke reakcije, kasnije taj sistem vam na neki način vraća neke druge, eventualno preko nekih drugih kanala, neke druge efekte ili reakcije za koje vi više, dakle to je sasvim moguće i to se dešava, za koje vi više niste sigurni da ste ih vi vašom akcijom proizveli. Pa se pitate je li to tako ili nije tako i onda, znači to imamo jedan primjer gdje još donekle postoji trag nekakve iskustvene baze našeg agiranja. Sistemi koji tendencijalno su sve diskretniji u našoj interakciji nam ne daju ni to. Dakle, vi ako vozite auto inteligentnim autoputem, recimo da će ga biti jednom, već donekle postoji, pošto smo umreženi, dobijate, on vam možda optimira, kaže, nemojte ići preko Novog Mesta kao mi juče, pa ćete ući, nego zaobiđite tamo. Međutim, ako naiđete tamo opet na neki problem ili na uspjeh, možda je to se može povezati sa tom našom akcijom, interakcijom sa sistemom, kada zatražimo pomoć, a možda opet ne. Možda si je prije mene njih 100 zatražilo taj, pa je on stvorio neki korisnički profil, ljudi koji voze tu, korisnika koji koriste taj dio puta, pa je napravio određeni statistički proračun, pa mi je dao taj savjet. To znači da ne mora značiti, ja nemam više tačnu direktnu interakciju preko Facebooka, da je to u stvari samo moja interakcija sa sistemom. Dakle, u tome je sad stvar. Dakle, dolazi do određenog pomaka, što kažu u njemačkoj Zuschreibungsschwierigkeiten. Dakle, imate i u genskoj tehnologiji, ne mora biti informatička, u genskoj tehnologiji. Ono što sada urade na kukuruzu se možda vrati
za 30 godina, ali nećemo više moći tačno da odredimo da li je to imalo veze sa ovom akcijom ili nekom drugom. Zato što se taj prostor interakcije se virtualizuje, tako reći. Mi dobijamo stvari samo efekte, nemamo direktnu reakciju, imamo određene efekte za koje ne znamo da li su to reakcije ili u okviru te naše interakcije ili dolaze iz tog nekog virtualnog prostora samog sistema. Ono što nam ostaje, dakle, gubimo tragove ove iz abduktivnog zaključka, tragove našeg korišćenja tehnike. Dakle, gubimo, to je u stvari deridijanski pojam traga koji su preuzeli ovdje. Dakle, tehnika više nije ni simbolizovana, nego se javlja u tragovima i te tragove gubimo. Dakle, tragove mogućnost da kažem preko tragova ćemo detektivski, tako reći, abduktivnim zaključkom da se vratimo, da rekonstruišemo našu ovu iskustvenu bazu, pa da kažemo vraćamo se. Ako znate onaj crtani Mirko Kojetovski, ona ptičica što mu bježi stalno, znate onaj kojot i ptičica, znate taj crtani? Kad kojot pokušava da ulovi ptičicu, kaže uvijek kada ne uspije, kaže natrag u fazu konstrukcije plana. Znači, i to je u stvari, on je stalno zarobljen u taj abduktivni zaključak, dakle, ali nije izgubio tragove. Dakle, uvijek ostaje trag neuspjeha, međutim, ovaj kojot ovdje, što lovi ovu ptičicu, interaguje, on ne zna je li to do njega ili je nešto drugo. Dakle, sad, da privedem kraju možda. Sad, dakle, takvi sistemi šematizuju naše djelanje. Spomenuo sam već virtualnu stvarnost. Dakle, ovdje je riječ o stvarnoj virtualnosti. Dakle, zato sam imao na ekskurs o virtualnosti i fikcionalnoj riječi. Dakle, ovdje se tako reći krećemo u sistemu, u realnosti, u našem okruženju, koje je u suštini šematizovano poput virtualnog okruženja. Dakle, ovdje diskretni sistemi šematizuju naše okruženje. Ono gubi taj moment otvorenosti, onog svijeta života, hermeneutičkog, fenomenološkog kojeg znamo. Dakle, tu horizontalnost, tu neodređenost, ali i otvorenost. Ako se sjetite što znači šematizovano okruženje, znate film Truman Show, sad, to je šematizovano na jedan drugi način, kupolom, jeli? U nekom momentu on, kada bježi, kada shvati da tu nešto nije u redu, bježi onim brodom, ako se sjećate tog filma prije 30 godina, u nekom momentu on doslovno udari onim brodom u svoj horizont. U našem svijetu života mi nikad ne udaramo, ne možemo da dođemo do svog horizonta, jer to nije inherentno horizontu. Dakle, horizont se uvijek kreće sa nama, to je osnovna fenomenološka postavka i hermeneutička. Međutim, u ovim indukovani, šematizovani okruženja nam u suštini sugerišu da smo u takvim našim prirodnim, odnosno životnim okruženjima, međutim, okruženje je šematizovano. Sad, koja je ta instanca koja nas može, kao i tog jednog Trumana, da dovede do toga da sjedne u taj brod i da udari u taj šematizovani horizont? Stvar se čini ovako, situacija je loša. Sad, tu dolazi naravno hermeneutika. Jeli? U projektima koje smo radili prije 20 godina u Stuttgartu, početkom 2000-ih, koji sam još bio uključen kao student, se upravo razmatrali ovi problemi, prije svega u pogledu na ove tehnologije poput ubiquitous computinga, pervasive computinga i tako dalje, koji su tad bile u povoju. Oni su došli do određenog predloga koji se zove paralelna komunikacija. Sad, to je zanimljiva ideja. Ona se zasniva na nekim, ja bih rekao, nasljeđu kritičke teorije, koja u pogledu na određene historijske procese, u pogledu na ideologije koje šematizuju naša okruženja, tako reći ideološki, koja razmatra mogućnosti uspostavljanja slobodne komunikacije. Jel tako?
E sad, šta znači ako nam tehnički sistem na ovaj način šematizuje okruženje i naše mogućnosti, šta radimo? Dakle, prijedloge da se u onom Habermasovskom maniru izoluje određeni prostor kao da je slobodan prostor komunikacije u kome možemo različiti akteri da slobodno, tako reći, diskutuju i reflektuju o samim procesima sistema o kome je riječ. Ovdje o interakciji sa tehničkim sistemom. Dakle, da se paralelno komunikacija koja se odvija paralelno komunikaciji sa tehničkim sistemom, komunikacija koja je, tako reći, izuzeta iz tih dinamika komunikacije sa tehničkim sistemom, ali u kojoj su ravnopravno uključeni svi korisnici, oni koji razvijaju tehnologije, oni koje plasiraju i tako dalje. E sad, to je neki ideal slobodne komunikacije. On je na neki način formalno normativan. Kao što smo navikli od kritičke teorije, dakle, znaju šta treba da se radi, kako treba da se radi, to je sad drugo pitanje. U određenim istorijskim uslovima, tu sada dolazi do određene interesa koji se javlja kada je riječ o hermeneutici. Upravo to. Dakle, da komunikacija, da slobodna komunikacija, ali u određenim kontekstima, u određenim uslovima, pod određenim istorijskim uslovima. Šta to sad znači? Zato hermeneutika. Dakle, ne možemo samo da budemo formalno normativni, šta bi trebalo da postavljamo ciljeve i da kažemo ti slobodni prostori bi trebalo kao da ili da izgledaju kao takvi, nego da kažemo šta baš u samoj toj dinamici interakcije sa tehničkim sistemima, kako da komuniciramo, kako da afirmišemo taj moment komunikacije. E sad, u oblasti koja se zove Technology Assessment, koji je važan dio filozofije tehnike, ili u njemačkoj varijanti, koja je, što ne iznenađuje, preciznija malo, kada je riječ o nekim momentima, a vidjet ćemo šta je tehnik Folgenabschätzung, sa naglaskom na Folgen. Zašto? Zato što ta riječ, za razliku od taj naziv, za razliku od ovog engleskog, stvari ispravno identifikuje jedan moment koji je bitan u našoj procjeni posljedica tehnologije. Dakle, posljedica tehnologije. Ovo su procjene tehnologije, a ovdje su procjene posljedica tehnologije. Dakle, Folgenabschätzung. I ispravno je zato što je u stvari dominantna paradigma upravo u ovoj oblasti konsekvencijalistička. Dakle, uvijek je riječ koje će posljedice da izađu iz našeg razvoja neke tehnologije. Šta da očekujemo, šta da radimo, koje posljedice da izbjegavamo, koje posljedice će doći neminovno, i tu sad u toj konsekvencijalističkoj paradigmi postoje dva smjera koja su dominantna u odnošenju prema tehnike, u nekom pogotovo 60. godina, u nekom optimističnom pogledu prema tehnologiji, bilo to u kapitalističkom ili socijalističkom lageru, cvjetala je tako reći, prognostika kao jedan oblik determinističkog odnosa prema određenim dinamikama. Dakle, da vidimo koje su to dinamike i do kog će cilja, tog jednog cilja, uvijek je u suštini jedan cilj, odnosno jedan ishod u pitanju. Dakle, određena sredstva, određene razvoje imaju određeni jedan mogući ishod. Na nama je da razvijemo epistemološka sredstva, pristupe, da imamo što bolji uvid u te dinamike. Dakle, u tu linearnu logiku. Prognoze, vremenske prognoze, prognoze tržišta, prognoze razvoja određenih tehnologija i tako dalje. Problem je sa ovim što se teško usklađuje sa slobodom samog djelanja. Dakle, ako će nas neki razvoj dovesti do nečega, onda smo osuđeni da nam se ti
ako će tržište da propadne zato što postoji određena dinamika u tržištu i dovešće do velike krize, onda mi tu i ne možemo puno toga da uradimo, možemo da spoznamo to. Međutim, javljaju se kao odgovor na to, kao nešto što vrednuje, afirmiše određene te mogućnosti djelanja, scenaristički pristupi koji su također konsekvencialistički, imaju te prognostičke momente, međutim posmatraju te mogućnosti kao alternative. I oni, cilj im je da identifikuju 1, 2, 3 alternative koje nisu redundantne, tako reći, ne bave se svim prelazima između tih, ne bave se fantazijama i vizijama, nego nekakvim opcijama za koje se može reći da su moguće i postavljaju pitanje šta da radimo. Hoćemo li ići ovim putem ili ćemo ići ovim putem? To su scenaristički pristupi, ali se isto bave posljedicom. Otvaraju mogućnost izbora. Jel? Sad, nove tehnologije, opet strašne nove tehnologije, međutim, postoji inherentni određeni moment koji je stavlja pred novi problem. Dakle, nove tehnologije, ta njihova, kako sam ja to nazvao ovdje, inherentno indukovana, nesaglediva pluralnost tehničkih budućnosti. Dakle, one su koncipirane takve da nemaju određenu svrhu. Možda postoji nekakvi konstrukt ideološki, genska tehnologija ili politički nam služi da poboljšamo zdravlje ljudi ili da unapredimo ovo ili ono. Međutim, inherentno toj tehnologije da otvara prostor mogućnosti, recimo, nekoliko desetina veoma vjerodostojnih mogućnosti, ishoda, scenarija. I svi su mogući. Informatičke tehnologije. Dakle, ovaj kompjuter, problem je u tome što su po samom konceptu to u stvari tehnologije omogućavanja. Dakle, to sad nema veze da li su one složene ili nisu, nego su tehnologije. Ovo može biti koncipirano kao sredstvo za pisanje ili komunikaciju. Međutim, ovo ima potencijal da bude puno više toga i to nam se svakodnevno, tako reći, pokazuje. I u samoj praksi našoj stalno nam se otvaraju nove mogućnosti, da li mi otkrivamo ili nam neko drugi otkrije, za šta ovo može. Dakle, one su koncipirane tako da njihova svrha mogućnosti ne budu definisane. I sam koncept je takav. Dakle, šta sad, da li mi sada da razvijamo ovo, a uopšte nismo svjesni za šta je ovo tako reći, koji su sve ciljevi mogući sa ovim. Sa atomskom bombom znam, može da eksplodira ili ne mora da eksplodira. Tu su negdje mogućnosti manje više jasne. Sad, ili atomskom energijom, možemo da razvijamo u ovom smjeru, a šta da radimo sa ovim? Dakle, ili sa genskom tehnologijom, sa nanotehnologijom, ili robotikom čak. I svim tim tehnologijama koje se tako reći preklapaju i spajaju. Dakle, imamo i taj moment, ne samo da su tehnologije omogućavanja, nego su to converging technologies, takozvane, dakle, one robotika sa vještačkom inteligencijom srasta i tako dalje i tako dalje. Dakle, šta radimo u tom smislu? Sad, ne bih ovdje, samo ću dovesti 5 minuta ako mi dozvolite još. Postoje određeni fenomenološki pristupi koji, pa ne samo ove nove tehnologije, nego, ali je primjenjivo i na ove, recimo DONAID ili ID, razvija određeni fenomenološki pristup koji se ne bavi više toliko tim redukcionističkim potencijalom tehnologija. Bilo na onaj klasični, bilo na ovaj transklasični način. Nego polazi od fenomena interakcije. I kaže, tu postoje određeni fenomeni interakcije i da vidimo u stvari šta možemo da vidimo, da li postoje određeni fenomenalne razlike ili čak nivoji kvalitativni u kojima se te interakcije pojavljaju. Dakle, to nije samo redukcionizam, ako interagujemo sa tehničkim sistemom, nismo izloženi samo određenoj, tako reći, redukcionističkoj dinamici koja svodi naše mogućnosti na imperative koje nam zadaje tehnika, nego se tu javljaju različite
različite mogućnosti. I sad on razlikuje 3 vrste takvih odnosa. Utjelovljeni odnosi, to je kad srastete sa vašim teniskim reketom, možda neko više, neko manje, pa vam postaje kao ekstenzija koja je i vaše tijelo i je u perfektnoj, tako reći, on postaje ili vaša torba koju više ne osjetite pa udarate prolaznike, kao da je vaša ekstenzija tijela. Dakle, ne postoji mogućnost da se distanciramo od tog predmeta, naravno, ali on na neki način postaje, kao što bi rekao Hermann Schmitz, dio naših sfera u kojoj mi funkcionišemo. Hermeneutički odnos, recimo ovdje primjer termometar, to su kada interagujemo sa tehničkim sistemom na nivou određenih značenja. Termometar nam ne omogućava, znači mjeri temperaturu, on nam ne omogućava da osjetimo temperaturu, nego da očitamo temperaturu. I to je određena vrsta druge interakcije. Dakle, možda postoji neki predmet koji nam omogućava da osjetimo temperaturu, to bi bio pod 1, pod broj 2, termometar nam omogućava da očitamo temperaturu koja je možda napolje ili gdje god. Znači, ne nužno da je osjetimo preko termometra. Sad, i ova treća, to su sada mogućnosti da se tehnički sistem u potpunosti posmatra kao nešto drugo, kao što se posmatra priroda, tu neku drugost da mu, tako reći, priznamo kao drugost. Dakle, ovo su sve različiti kategorijalni nivoji u kojima možemo da razmišljamo o interakciji sa tehnikom, a dostupni su ovom fenomenološkom pogledu. Dakle, fenomenološkom pogledu koji ne polazi od premisa naturalizam protiv čega god, humanizma ili drugih teleološkog pristupa i tako dalje, nego gleda sam taj fenomen interakcije i iščitava fenomenološki. Šta se tu dešava? I tako, dobro, sad imamo Günther Anders koji to na određeni negativan način, na sličan način radi, ali izvlači neke negativne tehno-pesimističke zaključke. Ovo je taj, mislim da je zadnji moj, ovo su neka moja pitanja koja sad, dakle, imali smo mogućnosti fenomenološkog pristupa od recimo Dona Idea. On tako reći iščitava različite fenomene, različite mogućnosti tehničke interakcije koji su dio našeg svijeta života. Dakle, to nisu nužno otuđeni momenti. Mi naravno možemo da imamo kritički pogled na našu interakciju u kojem god ovo 1, 2 ili 3 opcije od koji nam predlaže Don Idea. Međutim, one su dio našeg svijeta života. Dakle, ne postoji neki svijet života, pa se tu ušunja tehnologija. Dakle, pa onda postoji neki taj rajski vrt, kako ga Don Idea naziva, pa onda tu dođe i tehnologija. Dakle, ne postoji predtehnički svijet života. To čak ne govori ni Heidegger. Iako on razmatra razliku između moderne i predmoderne tehnologije. Dakle, predmoderne je nešto što bi moglo da bude dio našeg svijeta života, ono ne uzurpira te tokove, dok moderna, tako reći, svom tom nekom svojom metafizičkom silom uzurpira te tokove svijeta života. Šta znači hermeneutika ako pođemo od toga da tehnika može biti dio našeg svijeta života? Dakle, otvaraju se nova pitanja, na primjer, šta bismo radili sa ovim nalazima Dona Idea, ovim različitostima interakcije, fenomenološkim uočenim različitostima interakcije u svijetu života sa tehničkim sistemom. Dakle, morali bi da se pitamo koji je to interpretativni model na osnovu kojeg to razumijevamo. Dakle, šta je to što nas sprečava da zapadnemo u zamku određenih redukcionizama? Dakle, šta smo tu u stvari primijenili? Koji hermeneutički model razumijevanja? Sama hermeneutika, kao što to misli donekle Armin Grunwald, nije dovoljna samo govoriti o hermeneutičkom pristupu i kao nekom krovnom sistemu za afirmaciju komunikacije u tehničkom djelovanju. Nego se moramo zapitati koja je hermeneutika,
koja budućnost, koji pojam mogućnosti je investiran u ovaj svijet života koji je prožet između ostalog i tehničkim interakcijama. Dakle, kada afirmišemo neke određene interakcije, šta u stvari investiramo u taj? Dakle, koji je to svijet? Evo, recimo Blumenberg, za razliku od nekih drugih, polazi od toga da postoji neki svijet života koji nije tehnički, tako reći, zatrovan. Dok recimo, da li su recimo, evo ako poredimo Blumenberga i Heideggera, da li su predrefleksivno i neposredno isto. Dakle, po nekom retoričkom modelu Heidegger bi također bio neko kome bismo mogli pripisati taj model, da postoji određena Zuhandenheit, priručnost koja nije u suštini tehnički ili metodološki pretvorena u Vorhandenheit, što on zove, predručnost. Međutim, kad pogledamo koji je njegov primjer za Zuhandenheit, dakle neka vrsta tehnologije, Werkstatt, radionica, alati, dakle tehnička pomagala su nešto što je ne nekakvo neposredno magijsko djelanje, znači u nekom prostoru, neka neposrednost želje koja ostvaruje nešto. Ne, nego je u stvari tu čekić, tu je radionica, koja doduše ne uzurpira taj svijet, kao što ga uzurpira hidrocentrala, tok rijeke, vraćam se na njegov primjer mlina i hidrocentrale, dakle, ali je ipak tehnička interakcija u okviru tog svijeta života. U redu, to možemo možda još i dakle, samo još jednu rečenicu. Dakle, moja neka intuicija i nešto na čemu ću i da radim uskoro je tada se u stvari preispita ovaj pojam mogućnosti koji u stvari je ovdje na djelu. Dakle, imamo određenu nove pristupe novim tim tehnologijama, recimo u ovome, kako se zove, teoriji sistema, teoriji kompleksnih sistema, koja operiše recimo sa pojmom kontingentnosti. I kaže, više nisu u pitanju linearni sistemi, ne možemo više imati deterministički pristup, nego na osnovu teorije sistema, recimo Niklasa Lumana, možemo samo da govorimo o kontingentnosti, o, tako reći, posmatranju sistema koji se kontingentno, tako reći, formiraju u interakciji sa okruženjem. Taj neki formalni, tako reći, telos te teorije sistema po meni nije dovoljan da bi se razumio taj proces interakcije samog sistema, formiranja u svijetu života. Jer je on uvijek i simbolički i sadržajno, tako reći, ima određeni naboj, ima određeni predmjenje, predznanje, pred neku vrstu anticipacije. Dakle, ne može biti na taj način formalizovan kao što, recimo, Niklas Luhmann to u nekom svom konstruktivističkom maniru hoće. Dakle, to su neki problemi. Imali smo nedavno raspravu na institutu upravo o tim. Očekujte uskoro tekst od mene i jednog kolege koji zastupa određene momente iz ove teorije kompleksnih sistema. Ovim nekim pitanjima možemo možda još i u diskusiji, ako postoji još uvijek energije za to. I zahvaljujem se na strpljenju. Uzet ću čak malo vode. Diskusiji. Prosim. Profesore, hvala vam za divno obimno izlaganje. Mislim, vrlo se dobro postavili neke temeljne principa i jasno izgledali argument. Ja sam imao pitanje koje možda malo van rezona vašeg fokusa, ali u kontekstu informativnih tehnologija, možda više nego bilo kojim drugim tehnologijama iz istorije. Nalazimo na privilegovanu klasu ljudi, za mene, koji imaju nivo tehničkog znanja, koji im omogućava neku vrstu kretanja kroz
te dispozitivne sisteme koje ste opisali na način koji je potpuno drugačiji od, recimo, nas civila. Ljudi kao što su programeri i tako dalje. Onda sam se pitao prosto, ta, ne znam da li bih je nazvao međuljudskim odnosima, sigurno nastaje neka vrsta hijerarhije za me u tome kako različite klase ljudi mogu da imaju interakcije sa tim sistemima. I onda sam se pitao kako ste mogu. Pa da, to je sad jedno pitanje na koje se nisam osvrnuo, ali u stvari je veoma bitno. Dakle, pitanje moći, pitanje ideologije. Sad, tu sam negdje naveo na kraju, ja sam sklon tome da govorim o horizontalnom otuđenju u ovim sistemima. Dakle, naravno da ne zato što ne smatram da postoji neko vertikalno otuđenje klasičnog tipa, a naveli ste neke glavne karakteristike toga. Dakle, ekspertokratija i svi koji imaju određene resurse, da li materijalne, da li resurse znanja, koji mogu da se postave određenu poziciju, da, tako reći, manipulišu ili vladaju određenim dinamikama. Naravno, to postoji i naravno da postoji neko ko je i iza interneta i iza ovih novih tehnologija, uglavnom neke korporativni subjekti, da ih tako nazivamo, koji imaju sve te resurse u jednom. Međutim, ono što je zanimljivo i problematično u stvari u ovome je da se ove dinamike u stvari izmiču i tim subjektima. Sad to može da bude neka kao, kako bi rekli, naša pobožna želja, da kažemo, pa i oni su, tako reći, prije ili kasnije i njih će da to. A u stvari da, dešava se. Dakle, imali smo jedan razgovor prije, sad, evo recimo, nažalost, ali je veoma indikativno, ovaj rat u Ukrajini je pokazao koliko korporacije, za kojih stoje najmoćnije države, su bili u potpuno pogrešnim, ne u potpuno pogrešnim, ali u prilično pogrešnim, vodile se prilično pogrešnim procjenama kada je riječ o razvoju modernog naoružanja. Šta gledamo sad tamo? Dakle, jedan, ne lokalni rat, nego veliki rat sa svim resursima. Skoro sve upotrebljavaju šta imaju. Šta rade? Voze mopede i gađaju, nadmudruju se ovim jeftinim dronovima. Ne samo, ali neka najskuplja oružja ne smiju, tako reći, ni nos da pomole na tom ratištu. Tenkovi ili neki avioni bacaju najprimitivnije stvari sa 50-100 km da bi došli tamo. Dakle, a spremni su, dakle, tragikomično je to, recimo, ako kada na samom početku tog rata, kada Njemačka objavi da će da uloži, ne znam koliko, milijardu eura u novo naoružanje, od toga pola u nove avione. I onda se nakon 2 sedmice ili mjesec dana učute o tome. Dakle, šta su vidjeli? Dakle, da je nova vrsta ratovanja, a to se pokazalo, dakle, upotrebe tih sredstava, je pokazala nešto sasvim drugo. Dakle, pokazala je nešto što je probilo sve određene intencije svih aktera, bilo pojedinačnih, bilo korporativnih, bilo kakvih god, koji raspolažu svim resursima, su bili na prilično pogrešnom tragu šta je to što će odlučivati neke takve sukobe, na primjer, ili donositi prednost. Oni su investirali u nevidljive avione koji koštaju nestvarne sume. Taj jedan košta koliko 50 iz prethodne ili 10 iz prethodne generacije i tako dalje. Dakle, i sve više se nameće potreba da se više investira i znanja i novca i svega. I sad to sve manje više pada u vodu. To smo vidjeli na, tako reći, u upotrebi samih sredstava su nastali određeni tragovi koji su, to je još uvijek u modelu ove medijalnosti tehnike, dakle još uvijek su vidljivi ti tragovi upotrebe, ali pokazuju da niti korporativni akteri, što čime god da raspolažu, su u suštini veoma
njihov domet je ograničen. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, svjetske krize, ne samo sad govorimo o tehnologiji, ali recimo sam cirkulacija novca, to je nešto, fenomen koji nam je to pokazuje još prije ovih tehničkih revolucija, na koji način, bez obzira na postojanje velikih i korporativnih i državnih i kakvih god subjekata koji raspolažu svim resursima, da im se taj dinamike izmiču, tako reći, da ih izmiču van kontrole, da ih ne mogu iskontrolisati, bez obzira kakve su intencije imali. I naravno, oni uvijek se nameću kao subjekti, uvijek će manipulisati, uvijek će možda i proizvoditi krize i u određenom krize ili rešavati krize, ali u određenom, dakle, to moramo da relativizujemo. Pitanje je na koji način, kako prepoznati te sisteme, kako prepoznati ove diskurse kao ideološke i koji su to tačno karakter, koji je karakter tih dinamika. Sad govorimo o tehnologijama koje nam, tako reći, na velike vrata isporučuju određene probleme. Vještačka inteligencija, naravno, ali to je samo jedan dio ovog cijelog kompleksa novih tehnologija. Dakle, tu bih, bez obzira da sad, da neku, ovdje uvodim jedan nekritički moment, kao sve to nekako ima svoju dinamiku, ne, nego moramo da shvatimo na koji je to u stvari kategorijalni nivo, da bismo u stvari mogli da ispravno sagledavamo te mogućnosti i uopšte šta se dešava u tome. U tom je ključ. Zato ovaj modalno-teoretski problem. Zato sam ovdje na kraju postavio. Koji je to pojam mogućnosti koji se ovdje javlja? Dakle, koji je tačno modalno-teoretski moment koji je karakterističan za ove dinamike? Dakle, nije deterministički, po meni nije ni ovaj koji primjenjuju u teoriji kompleksnih sistema, jer postoje određeni sadržaji koji se ne mogu zahvatiti samo tim konstruktivističkim pristupom, kako god on imenovao i neke cirkularne fenomene i tako dalje. Dakle, zato hermeneutika, jel? Zato možda i Heidegger, zato možda egzistencijalna mogućnost i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su sve nekakvi aparati kojima bi mogli da pristupimo tim fenomenima. Živko, hvala za predavanje. Širko da se sad vidimo u Ljubljani. Kaj smo se uvabili. Ja imam jedno pitanje vezano za ovaj zadnji deo, potencija, koji si pominjao. Naime, kako mogućnost ili potencijalnost tehnike kao deo forme života, ovo što se opisao, koja otvara i dalje mogućnosti, dakle širi našu životnu formu i ne ograničava je, da li je ta potencija i na strani objekta i na strani subjekta? Naravno, izlazimo iz toga da nema tog dualizma, ali recimo uzet ću ili nastavu interakciji, svejedno, čak i ako je neka uzajemna interakcija, tu ipak pretpostavlja neki implicitni dualizam na radu. Recimo, Aristotelov primjer ili neka analogija u skladu s Aristotelom, recimo da sam ja obućar ili izrađujem cipele i sad koža iz koje izrađujem cipele moram u njoj da vidim mogućnost da postane slikarsko platno, recimo. Tako da mora da bude nešto na samoj koži, a i u mojoj intenciji ili unutar interakcije da vidim iz toga neku mogućnost, da to nije samo goli materijal iz koga izrađujem cipele. Tako da mi se čini zanimljivo možda kako bi povezao i dalje uopšte ima smisla povezati taj deo potencije sa nekom poetičnom mogućnošću, kakav je udeo estetskog u cijeloj priči o hermeneutičkom obrazu. Ako hoćemo tehnologiju u tom smislu da razumemo pozitivno kao deo forme života, kao deo životne forme koja je proširena i ne ograničena ili neki privativni moment. Ali to pozivanje na Aristotela je zanimljivo. Da,
tu je pojam mogućnosti bitan, međutim taj pojam mogućnosti je uključen, recimo, evo, to je ta modalno-teoretska refleksija. Zašto ne Aristotelov pojam mogućnosti u tom? Znači, zašto nam on nije dovoljan? Znači, ta mogućnost, i zašto se ona razlikuje, recimo, od ove Heideggerova? Heidegger se direktno poziva na to možemo sada da malo razmotrimo. Na primjer, zato što taj pojam mogućnosti, Aristotelov, recimo, potencijalnost kože kao materijala, dakle, causa materialis, je u stvari uklopljeno određeni ontološki model. Ta mogućnost ima svoj, tako reći, ostvarenje, dakle, aktualizaciju. Tačno se zna. Znači, postoji potencija, imamo određeni, tačno se zna odakle ide i tu se aktualizuje u toj svojoj mogućnosti. Pa ne kauzalnost, ne kauza u modernom smislu, ali u ontološkom smislu da. Dakle, za svaku potencijalno, za svaki bivstvujuće, zajendes, ovaj njemački, postoji određena raspon njegove potencije i njegove realizacije. To je aristotelovski model i sve te neke varijante. Tu bih uključio i neke moderne, nominalističke, ali koje funkcionišu na sličan način. Dakle, u toj formi metafizike. Sad, kad Heidegger razmatra šta je to egzistencijalna mogućnost i zašto je ona drugačija od, recimo, mogućnosti predručnog i priručnog, kaže, mogućnost u predručnom, onom Vorhandenheit, dakle, neka stvar, je u stvari negacija stvarnosti. Dakle, ono što je moguće nije stvarno, nije realizovano, tako reći, nije potpuno u nekom smislu. To je u načinu bića, odnosno Seinsweise, Vorhandenheit, predručnost. Kod priručnosti, kaže, to u nekim praktičnim relacijama, ja hodam i ovaj put završava ovdje, počinje ovdje i on je ispunjen tu. Dakle, ta relacija praktično, ili ta Zuhandenheit, ima određeni potenciju i kraj, koja se razlikuje od ove predručnosti, ali je također ima određeni, ili, na primjer, kod ove predručnosti neka jabuka sazreva od klice do potpunog ploda. Dakle, to je sadržano u toj mogućnosti, tog predmeta, da tako kažem. Također i neka radnja. Egzistencijalna mogućnost nije od potencije do ostvarenja aktualizacije. Egzistencijalna mogućnost je uvijek, ali na sasvim drugi način. Dakle, ona se definiše iz virtualnog kraja, koji nikad neće biti dosegnut, na taj način da bude prezentan, to je kraj egzistencije, smrt, ili kraj, ali je uvijek tu i određuje tu situaciju. Dakle, kao mogućnost. I to je razlika i zato je mogućnost iznad, ali ne samo zato, iznad realnosti, ali ne samo zato, nego u ovom egzistencijalnom. Za mene je egzistencijalna mogućnost centralni Heideggerov pojam. Ako je on nama nešto ostavio, onda je ostavio pojam egzistencijalne mogućnosti. Dakle, ima vjerovatno još nešto, ali oko toga može da se razumije i ostatak njegov. Kod te egzistencijalnosti, tu sad počinje pitanje tehnike i nas. Da. Tu sad je tek počelo to pitanje. Još ne znamo kud će nas odvesti to pitanje. Da. Ne? Jer, recimo, danas sam gledao neku fotografiju. Vidi se da umjetna inteligencija, vidi se da je umjetna inteligencija vidjela Turnera. Da. I nastao je neko dijelo, ali Turner je Turner, a to još nije ono. Ne? Ovaj egzistencijalni obrat, recimo, onako u hecu, u šari, pametni frižider. Pa, recimo, egzistencijalni obrat, on mi kaže šta ja trebam, a ja odlučujem. Sad, kad će to
biti. Da. Ne? Ali svejedno, mislim da je baš ta odluka, ova egzistencijalna odluka, ono što će nas določati. Da, odrediti. Odrediti, da. jest. Moramo da budemo oprezni malo. Da, to je bila rekonstrukcija, afirmacija ponovo subjektivnosti. Suverene subjektivnosti. Ovdje mi govorimo o svijetu života u kome, dakle, koji nije ni determinisan, ni potpuno određen, a koji nije ni potpuno na raspolaganju. Dakle, vraćamo se na te kategorije. I ova egzistencijalna mogućnost u stvari je taj neki, po meni, centralni pojam koji određuje pravu prirodu tog svijeta života. Ako kažemo tehnologija treba da se shvati kao dio svijeta života, kao što sam poslije pitao, kojeg svijeta života? Šta je tačno? Da mi znamo šta je svijet života. Ako ga posmatramo kao skup stvari koje su u našem životu, onda svodimo po Heideggerovom rječniku svijet života na ovu Vorhandenheit, na predručnost. Ako ga posmatramo svijet života kao skup nekakvih praktičnih relacija, onda ga svodimo na način bića predručnost, priručnost, Zuhandenheit. Ali ako ga gledamo u egzistencijalnom ontološkom smislu, kao u smislu egzistencijalne mogućnosti, onda ga otvaramo na sasvim drugi način. Znači, onda otvaramo prisutnost neke tehnički generisanog umjetničkog djela na sasvim drugi način. To ne može znači da ćemo mi da ga prihvatimo kao umjetničko djelo, ali se ono tu otvara kao kandidat umjetničkog djela. Gdje se zatvara kao kandidat da bude umjetničko djelo? Da imamo tu interakciju sa njim. Ako ga gledamo predručno i priručno, ako ga gledamo predručno, rećemo, u karakteristikama ovog objekta prepoznajem Turnera 80%, 20%, ne znam, sad karikiram malo. To bi bilo opis njegovog predmeta. Šta je? Dobro. U priručnim, rećemo, to nije autentično, to nećemo da kupimo, nećemo da imamo, to nisu u tim ne. Ali ako ga otvorim kao mogućnost da se stupim u egzistencijalno, otvaram ga kao ne nužno da će biti, već da proizvoljno pripisujem nečemu status umjetničkog djela, što je generisano tehnički ili kako god, nego ga otvaram kao potencijal novi. I zato neke nove generacije koje nisu opterećene nečim, imaju mogućnost da interaguju sa nekim tehnologijama ili sadržajima na, ajde da kažemo, neopterećen način. Zato što nisu opterećene ovim predručno-priručnim imperativima, da tako kažem, koji su sedimenti na nekim našim iskustvima. Nego su otvoreni za to. Nesvjesno, nereflektovano, ali postoji prema nekim tehnički generisanim muzičkim sadržajima ili šta god. To je sad recimo neki primjer, malo pojednostavljuje sve sa taj kompleksan sistem interakcija i šta su nove generacije, ali nam pokazuje donekle neki fenomen koji kaže, a da, možda smo mi opterećeni sa tim sedimentima, pa kažemo ne, ovako treba da bude, ili ovo ne bi trebalo da bude kopija ili generisano iz Turnera. Dobro, ne bi trebalo, ali može. I možda će neko da nađe neki sasvim autentičan odnos prema tom tako generisanom sadržaju. To bi bilo ovako sad malo eksperimentalno reflektujemo o tim mogućnostima na osnovu recimo ovog Heideggerovog aparata, šta bi bilo egzistencijalna mogućnost u ovom smislu, šta bi bilo hermeneutika u stvari. To bi bilo ne samo koju sad hermeneutiku primjenjujemo, nego u ovom transcendentalnom filozofskom smislu koji su uslovi mogućnosti interakcije u svijetu života, koji su uslovi mogućnosti interakcije jednog tehnički prožetog svijeta života. I to sada reflektujemo o tim mogućnosti. Dakle, ako nema više pitanja, onda ću ja malo ja bi se vratio toj početnoj distinkciji koja nas vezuje uz Aristotela između praktičkog djelovanja i tehničkog proizvodenja.
Aristotel kaže da praktičko djelovanje ima svrhu samo u sebi. Mi preko toga praktičkog djelovanja iskazujemo ko smo mi u svojoj čovječnosti, otprilike svoj egzistencijalni modus. A tehnično proizvodnje ima svoju svrhu izvan nas. Sad, ja mislim da je to i pri Kantu prisutno kad on definiše kategorički imperativ i to u modernim vremena to je iskoristila Hannah Arendt za procjenu totalitarističkih sistema i mogućnosti djelovanja i kada je pratila Eichmannov proces, tamo je kazala, Eichmann kazao je, ja sam se brinuo koliko ću plina potrošiti. Nije bila moja briga, nije osjećao nikakve krivde nina. Sad, Umberto Galimberti u naše vrijeme kazao je, mi danas smo svi pomalo Eichmann. Brinemo samo o tome koliko plina ćemo potrošiti. Ali to ima sada konsekvencu, mislim, pri tim okolnostima novih tehnologija, jer ja mislim da bi se Eichmann prilično dobro danas mogao da obranu održi, jer ja mislim da ide u tom pravcu da tehničko proizvedanje podredi naše praktične odluke. Zato imamo mi poteškoća sa ovim prognozima, što će bude, kako ćemo i politikom i sve to, jer su naše praktičke odluke tehnički vodene. A to ima konsekvencu, s time ću završiti, na taj pojam virtualnosti koji si sad i mogućnosti. Jer tu mislim da tehnička proizvodnja ne samo da si podređuje praksu, nego i teoriju. U stvari, virtualnost je teorija novih tehnologija i tu je sada celokupni problem. Ako uzmemo tu izvornu diobu od Aristotela i sada kako imamo sada mi okrenut proces. I tu mislim da imamo blokadu i u teoriji, u akademskom svijetu danas. Kako da sav taj razvoj i sve to uopće u stanje refleksije nam dolazi, jer unapred je naš svijet virtualan. Mi imamo i virtualno. Nije slučaj da su Lutera zbog virtualnosti optužili. Jer je kazao da je bezmadešno, da je to samo virtualiter, a ne realiter. Ne? Jer je to vrlo opasan pojam i taj pojam ne unosi mogućnost u otvorenom, nego moć. To je latinski. Da, svi koji su sada izloženi ovoj kvantifikaciji akademskih rezultata su iritirani na globalnom nivou i na državnim nivoima. Ne znam kako je tačno u Sloveniji, ali... Zbroje, znaš. Da. Svi se osjećamo veoma svedeni na nešto što nismo, dakle, na naše neke aktivnosti se gledaju u nekakvim sistemima kvantifikovanja, odnosno hijerarhizovanja rezultata, ili kako god da to nazovemo, za koje smatramo da ne odgovaraju onome što mi radimo. Dakle, da nam nameću određene imperative koji nam degenerišu ovaj način na koji treba da funkcionišemo. Nemamo vremena da sazrijevamo, nemamo vremena da neke ideje sazrijevaju, nego se traži kvartalni izvještaj pisanja. Dakle, ne baš kvartalni, ali nismo daleko ni od toga. Dakle,
Ja kad sam bio, imali smo interni mentor jednoj našoj koleginici na institutu, onda je uvedeno kao tražimo kvartalni izvještaj o njenom radu na doktoratu. To je već bilo pri kraju, pa sam se oglušio na taj zahtjev, ali to je i najmanji problem bio u svemu od onoga, ako uzmemo u obzir ono što nam se stalno nameće u nekim novim sistemima vrednovanja, digitalizaciji naših ovih učinaka i tako dalje. Sad, da, to je sad taj, da kažemo, Eichmannovski moment u svemu tome koji je omogućen ovim tehničkim sredstvima. Jel? Da, naravno, iritacije su svuda. I ovdje, evo, ja sam isto iritiran ovim, veoma sam iritiran i veoma sam ljut ponekad zašto nema mogućnost da tako reći, na miru radim na nekim sadržajima, nego moram da proizvodim da na vrijeme i u određenim količinama da neke stvari budu na raspolaganju, da budu proizvedene. Dakle, ne cijeni se taj rad kao rad, nego rad isključivo na osnovu nekog proizvoda, a koji se opet vredne po nekim eksternim, stranim, tako reći, kriterijuma. Da. Međutim, mislim da moramo ipak da se malo, kada pitamo filozofski, dakle, kada pristupamo tim fenomenima, naravno da možemo da kritikujemo takve zahvate, takve intervencije u naš rad, na primjer, kao neadekvatne, kao strane biću ovoga što radimo i tako dalje. Samoj suštini naše vrste rada. Međutim, ja to pokušavam da posmatram, kao što sam rekao već, za ove umjetnička djela. Dakle, kao određenu vrstu dinamike koja je možda negdje na početku, koja će da proizvode neke nove možda kvalitete, koja će možda da otvori neke mogućnosti za koje mi i nismo sada ni sposobni ni svjesni da možemo tako. To nas i naša istorija uči. Dakle, spominjali smo danas pronalazak određenih tehničkih pomagala, mogućnost štampanja tekstova koja je obezvrijedila taj divni rad, tu unikatnost određenog pisanja i određenih praksi, određenih mnemotehnika i svega divnog što je razvijeno i što je na neki način izgubljeno, ali je otvorila određene nove mogućnosti. Iako je, tako reći, redukcionizam par excellence u istoriji, tako reći, medija, Gutenbergov zahvat. Dakle, profanizacija par excellence nekakvih samog pisanja, same intelektualnog rada i tako dalje. Sad, nove tehnologije donose ipak novi kvalitet, o tome sam i pričao ovdje. Dakle, to nije Gutenbergova galaksija više, to nije. Dakle, pitanje je ovdje da li se, u stvari, glavni problem nije više, nas iritira najviše kvantifikacija nečega, dakle, kao nešto što je strano našem biću. Međutim, da li je ovdje na pomolu, to je sad pitanje, da li novi kvalitet ili vraćanje na nekakvu našu primitivnu svijest, magijsku, da tako kažem, tehnički omogućena, tako reći, magijska neposrednost, koja se ovdje nameće kao imperativ. Da magijska neposrednost djelanja, dakle, da nestaje taj moment otpornosti u djelanju, taj moment interakcije sa tehničkim sistemom, ovo što sam govorio, dakle, postoje tragovi naše upotrebe, pa se mi pozicioniramo u odnosu na našu praksu, interakciju i tako dalje, nego se jednostavno traži određena neposrednost ostvarivanja nečega. Ja to smatram možda i većim problemom, ako ovdje ima problem, dakle, da se vraćanje ovog razmišljanja u slikama, na primjer.
dakle da su djeca sposobnija, da se snalaze pismenija, koji još ne znaju ni da pišu, ni da govore kako treba, ne raspolažu tim simboličkim resursima u tom smislu kao mi odrasli, ali se bolje snalaze u određenim medijima nego recimo mi koji raspolažemo tim resursima. Da li je to vraćanje nekom neposrednoj svijesti, nekoj magijskoj praksi, tako reći, odnošenja prema svijetu. Dakle, ono što je u mojoj, što dodirnem, pretvorim u, da li je to digitalno, magijsko pretvaranje toga u rezultat, znači bez posredovanja. Dakle, to je formiranje jedne, da li je to sad vraćanje ili novi kvalitet, da li je to u stvari jedan krug koji je u stvari podignut na jedan novi kvalitet, koji će, dakle, ne samo ponavljanje magijske prakse, nego jedan novi kvalitet. To su sada neke možda špekulacije, ali vrijedilo bi možda o tom razmišljati. Dakle, znamo šta je razlika između magijske i tehničke prakse. Dakle, magijska praksa, kao što je kasirer identifikuje, dakle, onaj ples prije lova je u stvari ključni. Dakle, ta želja i pravilno izveden i dovoljno intenzivno izveden ples prije lova je u stvari ostvarenje cilja. Lov je samo dodatak, jel? Dakle, ako ne uspije lov, onda nismo izveli nismo tu želju, nismo intenzivno željeli taj cilj. Imamo u novu godinu. Da, nismo intenzivno željeli, nismo izveli taj magijski ples. Dakle, on je sekularan, ne poziva se na transcendentne instance, magijska praksa ne nužno, nego na intenzitet, u imanentni intenzitet, ali je neposredan. Po svojoj strukturi, ontološkoj strukturi je neposredan, dok je tehnički pristup posredan i ima taj inherentno refleksivni moment u samoj materijalnosti. Dakle, sad nova tehnologija nam tu otpornost koja nam nosi sa sobom neku vrstu refleksivnosti izmiče do nekog. To bi... Ne. Želeo sam da se nadovežem, kako se kaže, u teološkom smislu, ako razmišljamo o tom ponovnom vraćanju neke vrste imanentnog razmišljanja o magijskom kvalitetu tih stvari. Ja bih stvari priložio još jedan teološki aspekt koji je možda apoptotika iz pravoslavlja. Ako pogledate način na koji su neuralni modeli, ovo što se sad vodi za najveće dostignuće trenutne informatičke tehnologije, što sad prožima najveći deo naše svakodnevice. Najčešće kada neko objašnjava neuralni model, reći će, pa mi tu imamo ove informacije koje ga treniramo i onda to sve uđe u jednu crnu kutiju i mi ne znamo šta se tu događa i onda on tu nešto izbaci što je nama povećano. Ali taj moment crne kutije, za mene sam od strane najvećih stručnjaka koji su stvari, razumemo se više manje formu, u to šta bi to trebalo da radi, ali to što se u stvari kauzalno događa u procesuiranju tih informacija je nama nedostupno za mene. I to se nadovezuje na ono što ste vašem odgovoru na moje prvo pitanje o izmicanju tih samih tehnologija, ne samo u praktičnoj sferi, nego teoretski ljudima koji ih razvijaju za neku pokušavaju da ih prodaju. Ali takođe, želeo sam samo da ukažem na taj možda formalni paradoks, da ne, kada govorimo o tome da li se stari načini možda vraćaju. Zar nije ova nova kvantifikacija, kako se zove, trijumf nekog teorizma ili fordizma u svakoj sferi produkcije od tehničke do akademske, zar nije malo bizarno da je ugotovljen, odnosno upotpunjen kroz tehnologiju koja u stvari nije sama po sebi, ne razumemo je sama po sebi. Znate što želim da kažem? Kada spominjete taj primjer neuralnih mreža, u stvari on je jedan od paradnih primjera ovih teorije kompleksnih sistema.
dakle sad crna kutija ili ne, ali u stvari to su neki procesi koji se opisuju u metaforama poput mreže, umrežavanja i tako dalje, koji u stvari, pitanje je da li posežemo za tim metaforama u nemogućnosti da ih sagledamo u potpuno na deterministički način, a oni to suštinski valjda jesu, nego se koristimo metaforama poput mreža. Ne, u stvari mi imamo tu određene fenomene, efekte koji nisu deterministički, koji se ne povinuju ovim određenim proračunima, nego nastaju tek kroz određenu interakciju. Dakle, postoje povratne sprege u tim sistemima koji nisu linearne. Dakle, nešto što se linearno ostvari utiče opet na uslove daljeg odvijanja procesa, što nije linearni proces. Dakle, određena cirkularnost je u pitanju. Što se može u nekim slučajima zahvatiti nekim složenim računskim modelima, međutim, samo donekle. Dakle, jer to je izračunavanje kvadrature kruga na neki način. Dakle, idemo u neku lošu beskonačnost ako pokušamo da izračunavamo te procese. Onda ih moramo posmatrati na drugi način. Dakle, posmatramo ih kao odnos dijela i cijeline, kao odnos u metaforama mreža, umrežavanja i tako dalje. Pokušavamo da ih razumijevamo. Dakle, koristimo te aparate koje poznajemo iz sasvim drugih sfera, kao što su humanistika ili umjetnost ili šta već. Sad, to je otvoreno pitanje. Sad, da li je to ipak novi kvalitet? Ja sam sad govorim o ovoj magijskoj praksi. Ali je ovo i ne vraćanje nekim primitivnim oblicima interakcije u svijetu, nego da li je ipak možda novi kvalitet. To je sad možda otvoreno pitanje, nešto na što se možda trebala obratiti pažnja. Ako možemo lako da ih diskvalifikujemo kao tu magijsku praksu, na primjer, ako govorimo o čemu sam ja govorio, kao i ovo, kao nešto što je samo u metaforama za sada, u stvari deterministički model. Ne znam, znači tu ovaj hermeneutički obrat je u stvari neka vrsta da se mobilizacije tih pristupa koji nam omogućavaju da sagledamo te vrste nove fenomene, međutim ne kao nekakav konzervativni impuls nekakve patetične humanistike ili ne znam nijačega. Ne u tom smislu, ja nisam za taj pristup, znači nego da se taj srž poput ovih modalno-teoretskih mogućnosti koji nudi recimo Heideggerova fenomenologija, da se one otvore za taj pristup. To je neki moja, bar za sada, intuicija više. Dobro. Zdaj bi zaključili, še enkrat se zahvaljujem. Hvala vam, nadam se, da vsem, ki ste bili tu.